Durashan min thir tu te in zawain chibai vekule tunchuma hian COVID-19 hi kai noi angong ani zok mang chu COVID-19 shi na angong tam tak thlengzinga sa mizoten kanin tawdel lo sa chu thushan ni ta sela COVID-19 an ni inkar khipte an ni chawa ama kanin tawdel lo na te po kha azwal ta sawa tin thilman sanga po saman sang hi kan boina ber pakhatani chu chu kanin tawdel lo wang supply claim wang te po kha ani thayang chu chung sang te po chen ting ma kan la khang COVID-19 te lo zo ta se COVID-19 na wanga kan har sat nan te hi nge athra zoing kan manang ti kha voina kan thu pui ber tur pakhathi nia hei voina hian naktuk lama sarkarin lockdown total lockdown kalpui thura ati wangin tuna hian ai zola chuan thingtang lam pangkha chu kan thelo mai thei ai zola hian tuna hian man chin de ulo ka tangkhanin mi an chuak so meya kholai ama mo ten lam khoma an chi ai de hlekani chu tiang wang chuan kan in leng tur pahni te hi konglaka traffica an la thang me ka an la tang ria tuna hian doctor Vanram Limpui ne kan ron thuma sadona ani hi mer chet tina kan nenga ani hi Dr. Saito Angkhan Dr. Vanram Limpui ani ya zonu meat processing nei tunu ani chuan ani nen hianin bulkan lo tran potanga nakina chuan kan in leng tur dang Dr. James ani hi economics department zitir tu ani atin HNVT department director Dr. Lalming thanga po hi joint director ani po hi ron la thang me kani boka ani hian nakina mi ron zom mai don ani chuanin hei kan soifo thina ma khan chome chungchanga po horti te agree te nen te chuanin kan lo soi to ta chuanin lockdown an ni khanin chome te kha wanga to ma chuti lai chuan horti ho khanin ching tur khana han tia thlai te po kha tuna chuanin ama antram za chuang man kha mani lok phe inan ro zari cheng som den an zor le to tel khat kha tiang vel khania chuti lai chuan sai ro hi chu ala to reng maya tuna hen kanin to del lo dan le kanin to del dan hi kan zot ma sa chenga Dr. Vanrami sa hi sa changa product kan mu artuite bohng de thleng pona ni theyang chu heng ho hi Mizoram hi kan la in tawdel lo tila kan soi swal om love chuanin atlang pui zor zorin ni khata sa te bohng te artui kan ma mo za tang te kha kan soi zor zoranga figure ang hianin per capita requirement ICMR recommendation chuanin bohng te ni khata gram zani somli kan ma mo ta ni chuanin kum khata khatyanga Mizoram ina kan state ina kan mamo kha chu ton noi khat sing khat sang ni zasari som riat panga ni ta ni chuan amaro chu availability a chuan sing ni sanga zasari som riat panhi nia chuan khata supply kan mamo za le supply om kha chu agep a in thlauna enge kan tlin lo na kha chu ton sing riat sang sari pathum lai mai ani ni chu wang chuan kan thar Mizoram ina kan thar chole kan mamo chuwang chuan kan lalu na sa ma kan sianga taza te hey good life nge milk product chi sang bong te po chi sang kan lalu na sa ma chuan artu hi ICMR recommendation a chuanin kum khata hian mi pakhat hian in artu hi za somriat kan mamo ni chuan chu Mizoram pum pui chuanin kum khata chuan sing sang ni zathum som pariat kha nuai sang ni zathum som pariat kan mamo ni amaro chu Mizoram ina kan mu kum khata kan thar chwa za chu nuai zali som pariat chaw ni ta ni chuan chu ain thlauna chu sang khat zakwa lex nuai sang khat zakwa lai lo ni le ta ni khang te chuan sa hi ramdanga kan lak lu zong nen chuan tuna hianin ICMR recommendation hi chu kan phani amaro chu kan la lu na sa ma tuna hianin sa hi kan lak lu dan hi bong hi kum khata hianin sang ni zani somriat pakwa kan la lu ta buffalo kan tia loi hi zali som pakwa kan la lu ta mithun sial hi kum khatan som ni pakwa hei chu mi kan ma mo na tambak lo ba ka Mizoram ate enge na big te lo om le zeta chuan vok hi sang ni som pariat le sang ni som pakwa inkara kan lak lu kha heta hianin aru ka lak lu te khatyang ni lawin hetuna mi kan ron sei chu legal la kan lak lu ang anita kha zaria le pakhat anita chuan kelhi sangli zasari somkwa pakwa anita chuanin poetry r kan ti hi
sing riat sang thum zaruk som kwa pariat kan la lu tani chu ta tang chuanin kan she thei menga e kan lak lu hnem zia kan import hnem zia ke mani thar chhuani lo atam zia kha kan she thia manga chu wang chuanin sa kan in to del lo kan in to del lo hle ni ti kha amma saber chuan kan soi duwa chuanin 2017 sang ni som pasari kum toplam panghan survey kan neya ni khata vok ta za tang hi approximating atlang puin ni kata hian aizola hian vok somria ta tanga somkwa za angvel ni chu kan tal ni khata ole alo me kanin to del lo zia kha heta bong nu te han atamang reng khop me aton sing riat chuang te kha niaอันนี้แหละล็อกดาวน์ด้วยเห็นอาจิรเชียนนี่อาอมสุการิงเชียช่วงเรามาเซตุนะเห็นสามันเตะอาสานะจังหันสุดเฮียนินอวังแต่วิโอเลซัวละมันเลตีฮิอมที่อาบิกินบงเลวกอาริสุกันทาร์เวนิลเดรินาเชียตาอาร์ดินมันพวกเองนี่ชิมที่พวกเขาบินฟิลปาอินก็ถึงเอวกเลบงที่ตัวนั้นเห็นอัตโตตากวกนั่นสันฮิติค่ะโซน่าอมเทียตัวนั้นเห็นวกเลบงที่อัตโตวกนั่นสันจูมิโซรามินะกันทาร์ชัวฮีอัตมโลกเองกันอาจารย์จูมิโซเฮียนตั้งปุ่นเบเกอร์ซิสเต็มที่ไม่ละมานี่อินซีรามานี่จนอยริงาวุลังค่ะอินที่นั้นa large scale อินที่นั้นวกสมจวงวุลังค่ะกันตั้มเหล่าตานี่ฟาร์มในจุกันหันอมจันเดียวนี่ว่ามาสิขมิขานินมินลับผู้ชุกแล้ววันนี้จูวางจวนสเตทบอลนะจังเต็นกันละลุนะเสเมมาวกเพย์จูวางจวนินตัวน่ะmovement นะเทสิเราขังรันอินที่นั้นบงเตปโกลบงกันละลุตาขดสักละมาใจขังค่ะเอ็งมา border รังเขาสว่างหันเอ็งมาเราลุเทแล้วว่าข้านินเอ็งdemand ข้างไงเร่งเท่าเสีย supply สิเราข้าน้ำมันติดตัวเราเทแล้ววันนี้โอเลยตัวนั้นเฮียนินกันมีขวดตัวเตะอารอนเข่งเซลบอกส่วนตัวนั้นเฮียนินDr. ลมิงทังHNVT Department Joint Director ผู้มิงอารอนเข่งจุงกันลมเลยฮันนี่กัลกงตัวนั้นฮันสอยลกที่อันนี้แล้วว่าไอโซลก็ปุยทราฟิกก็ตดลุตุกวันล็อกดาวน์extend อันที่เบลตัวนั้นคันตินDr. James Dr. James ฮีอันนี้เพื่อเรียนที่เลยบอกกิลาอันนี้ฮี Dr. James LT ทางอันนี้Department of Economics Mizoram University Assistant Professor นี่ไลเมกอันนี้บอกกันนี่ส่วนตัวนั้นกันเราสวยตัวที่น่ะส่วนนี้วกเละบงเตะบงตัวเตะเท่งเต็นอย่างเกลเตะโปกันมาโมกันในเหล่าดานเตะกันอินเตาเดลเหล่าดานเตะค่ะเองก็มาจัดกันเราสวยตัวบกะที่มันเนี่ยกันวกมันเตะข้าสังวักบกจงสังเตะโปกันเราสวยตัวบกะส่วนผู้มิงDr. มิงทังJoint Director เวทีอันนี้ฮีกันจดเวรเรื่องกันเสียกันเราสวยตัวเท่าว่าตัวนั้นกันอินเตาเดลเหล่าดานเตะกันเราสวยDepartment นั่นเองมาสกัดลำปังเฮียนินกันอินเตาเดลเราเนี่ยที่กันเฟียดไงกันเรื่องสุดที่ไรสุดนี่มาลักนั่นเตะอมเฮติยังกันอินเตาเดลเราที่เราเรียตัวเนี่ยมาชอบกันในที่สองที่พวกเขานี่อากูคนนั้นสวยตัวช่วยกันสอบมั้งไงเราผมคบไม่ให้สวยนะคุณเริ่มจ้างกันหันเนี่ยให้มีซาเละบ้องหัวเตะแล้วมาฮิจวนกันอินเตาเดลเละเตาเดลเราฮิตุนมาลำคันไงตัวนับวักปอมลุตุกเล่มแล้วว่าที่เห็นไงนี่sampul survey ที่กันหันเนี่ยยังไงบงกันตลาดยังไงบกกันตลาดบงตัวยังไงอมติเวลค่ะกันริลรัวอเลียนะขัดยังอมขจวนกันไอตัวโตที่กันม้วนในหิติข้ากันริลรัวจนออกมาฮาร์สัตนาเอาอมเราหิจวนอันนี้นั่นแต่กจวนเตียงคันกันดีมานะขจูค่อยๆจังมาคันที่กันมิดเฉาเสละขัดยังอันนี้วางคันไงตัวนั้นรู้ตุกโปข้าเสกกันเซงตำเหลาเดี๋ยวเล็กอามาเราจะตุ้นมาจังให้มีกันsupply chain ริมฮิจูอารินกลางลุตุกแล้ววันนี้อังติฮิจูกันไงตัวทีน่ะอาจารย์จูมีเต็มมุนสังดาร์สักตักกินรันอันวุละอันดูหุ่นอันวุละอันดูละหุ่นอันวุละวะก็ขจูสัปไลกันอินหาหน้าตาตักขจูนารินตักแล้วอินหาตักแล้ววันนี้ติค่ะอาเซียนเร่งมาตัวนั้นล็อกดาวน์นั้นหันนี้ทิลกันหันติดเดียวตักกะฮาร์สัตนากันในจูอโลหลังเชียงแต่เอ็มบ้าdepartment ตะกี้จนจุดยังตะกี้จีรนาหุ่นลุตุกิจุกันละในละวะล็อกดาวน์ชูงา data กันหันลักโฮมเตข้างเวลาจังคันกันดินมุนจุดยังเฮลในฮิติขจูกันเชียงบิกตะกี้สาอันนี้นันสวยยังคันให้วกษาเฮียนกัน supply อินหานั่นที่
Rajasthan te Punjab te po khalo ni dei mai khalo ni a tin chu ba ka bong sa phei hi chu awai hian Myanmar lamatal kan lak lu ti tai la e kan soi sual tam lo wanga tem te hi Mizoram chunga engemaw emi bong e aching to an tal ti te le hetiang tlem zong hi om ve ni maya in ar hi chu eng tin tin emoni e hemi aizol chunga kan ei tur hi chu so lampang aizol chim lama son cluster arvul na a ho arvul na so ama song so nan chom zo thokhat ang viova so amaro chu ani so ani po so ngai tu ngai ta kan ni ti tun har sa kan han to hen alo chianga an ma ni lama po son thil ti tur tam tak lo omani e sarkar lampang pon eng ting na mo tan puyan ngai ni ti hi chu e kan riat da na ni a chu ti main scheme te han duan chu mai kha a thei bik lawa amaro chu ril ruwa thil chi sang lo oma tangin ma kan lak dan tur te chu a chiang deuh alang deuh ruau thei to a e ati dan tur kong tu na kan dap chho me kan ni alo ma me ni ani china soita kan khan he kan lockdown awanga kan har sana to te poi min bank har tu te po ani in langa kong tam taka tu na puminga kan joint director in soipo kha sarkar am pangkha chunin kan lo ti no noa ma khan zir chen na tu po kha om lo ni na lang chuti lai chon tu na te po hian e malak nan nei tran thei don di te po khan a hriata lom ome to Dr. James ha kan zo du chu ani hi economics department kan ti to kha hemi e ranvul ani emo a hetiang shim hian kan economy ahong thei dan kha I think anh han idu zo hoi zong hanin burtan nan sai doring som tengche ama sai tu ma kan nei du chu voi ni dang lo takin hi lockdown thom te oma hi traffic lo na sa kom mi kan chung na sa hi karon tlai hret ta hi clear tu te in ria thiam na po kan dil ma sa du a ta chon kan sei chu ba ka chon helai lo thu te jing a hen hi ran lampang a chon expert lo a hriat na nei lem lo kan ya amaro chu kan economy anghonga wang hianin kan ezon na ani wang hianin economics mi kan inangin helai hian kalo tel vea ta chuanin hei tuna hianin covid-19 in har sanna min thlen me ka mi puite min thlena kan har sanna to hi kan in tam to kan hre tam to ke mani pon ngai dan hi kan hre nema chu har sanna min thlen tur hi alo la thleng don chu ani a hi pakhat na tuna ran vul kai noi soiluna na kan du chu kan na thok tu mi tam tak hi mundanga mi omte hi an lo ho a tin aizolami khopuyami te po thingtlang lama reverse movement a omani a le zong in na thoka chungten hena poisa thon thin ho te kha tuna chuanin hi an lo hi an ho omna lama le tin ezon na hi dang nei lem loin an ho me ka he hian in hong ma satu chu ezon na khan agriculture lo nei le huan thlai en kola khan kanin ek beng kanin ama po kan tel lo po an tel lo po nu le pa in lam mi ten an en kol thea kha kan han bel don tina ania he hian in economics kan soi thin chu these guys an employment kan tia an tel lo po tho chu turang za thok tho an thole tholoi nom je nei lo kha mi tam takanom thei do na he mi a tak hian in tu na ale ho hi these guys unemployed an thole tholo lo nei chung te lo le huan en kola an manin contribution han nei vak to lem lo an lo po nom theya kha tuna hian khang ho wa kha tuna hian an homu pu pa kan homu mu pa hi tin a omsa po mundanga sumnar dang zong in kan chuak thei lowa ran vula hian in channel thar sumnar thar siam thei tlatin ka ria chu kan economy a hong dan tur cheng tak hi thatak chu ni ta tin ran vul shim hi i kan economy hian Mizoram state pup pui sum de chu zong i za zela som thum veli kan gross value added kan tia chu kan state sum de chu zong kum khata sarkar de chu ni lawa mi zong ani chu de chu bel khom hi za zela som thum 30% vai bel se sang sari chu ani chu hi agriculture le allied kan tia agriculture huam chunga chuan allied huam chunga chuan fishery te horti ti te om ve kani heng ho zinga agriculture and allied zinga hianin i za zela som ni vel hi veti ranvul hian i atho ani chuti ni chuanin vaibel che sangkhat zali somruk sangkha zanga chhowvel hi i ranvul na awang hianin mi puiten sum kan lalu tani ti achiang ani chu
thil interesting deuh pakhata omta ta chuanin kan rama ran vul tu zong zong hi sang ni som pasari som pariat kuma keimani hi scholar ten na research kan nei a chuanin ran vul tu zong zong za zela som sari chuang hi thakata cheng sing thum ai tlem la lut an ni chu wang chuanin heran vul awanga sumlak lu vaibel che sang khat zanga bor vela hi mire thei the tho chuani tin chut taila hi kan soi sol tam lawin a hriata chu wang chuanin mire thei te hna kan ram economic activity atlak rual na ber chu ran vul hi ani mai omange ti kha anita chu thi ni chuanin a ko ngal chu ran vul lama ran sa thar chu lama i kan ramin ma ason ni chuan kan ram pum adeng chuakang mire thei e achan chu amang tangkai ber hi are thei group mani tlatani tin hei project thilate thingtlang kan han kal thina mun tran thana namdang te ne kan han tlo chu pon eng tin nge fridge nei lo nei mi ni sia eng tin nge washing machine nei tin nge tv nei ti chan na tam ber chu vok kan vula kan vok thal na tang ni ti chu ran vul tu na kan han soi hianin i ran vul hianin a khai rol ber mai omange i mire thei ber thlengin min khai rol ber omange a veti sector kan ti ma son hian ma son na kan thlen hianin kan ram chunga lo nei tu le har sa te kha min dom kang view don ani ti hi ka local ma kan zir chen a hianin alang tlat maya chu wang chuanin kan state economy hian ngai tha thiang lo ning ka sia dia poi mo khami puchim sa soita ga chang hitlai khatlai bor po kha vokte su poisa hlom kha lo ni bokta tam thei em ma khata han thil kan ti de ve kan khopu ya po hen thil lian tham le ne kan mang de ve ka pani bo kan lo soi to a pm kisana te po khan vok vok tu te tan na bar ta phei ga chanin 50% kha subsidy kha top thei ti te kha ma noi somriat thleng lak theina ti te kha ma kha te po kha i lo nei mek tan chau po ni lo lekha thiam te tan po khan malak chunjom na chi tak ni na hriata ta chuanin dr vandermi kan zo du chu nangma kha khami a processing lampang a songbol lampang kha ti kha ini bokta khata khan tuna ha pujim sakan avul lampang kha ron soita khami ba khan ei zon na mang tang takhi commission ani mo vokai kan ti angchi te songso kha om theita processing tengin ta khan enge economy ya khan min hong dan kha asoi bel na ni pa fo min khatiang an tam ziale ei zon na ta na non ve zia te po kha soi turo omem meat marketing sa shalna a marketing mo sa marketing lampang kha han soi don taila tuna hianin chu nitina po ka soi chuak to ani kata voksa kan tal za te khang ho te chuan an lak lu khoya changa tal tur ha kan lak nge ti ang te khang te kha kan zir chian na chuanin aizol a vok vul chau khan min dei lawa thingtlang nai te aizol changa kho nai dewa te khan te kan la lu ta ni chuanin chu mai chu ni lawin sa hi enge mammo na hi an a top thei lawa ni engtinge processing pon da that pon rei taka da that thei kha khanin tuna ilo shal thei kher lo pon theya khami aro enge asa ango wa mo khatyang kan ama se process ani khan tuna hian Mizoram hian process meat thi kan lalu na se mema frozen food kan tiang hi he tentina sausage ang te meat products mo te a kat sa to pon frozen food hi kan lalu na se mema thakata kan lak lu state bona poisa kan phek choi noi som chuang dai ani chu ngai to taila khami noi som kha vai in enge lo ti top thei lo po ni la Mizoram ina kan thar choi lo pushuk thei lo po ni la entina noi nga mon khami 50% tal kha Mizoram luang chuak lawin Mizoram puite economy eng lo seng chuan kha khan ma son na sa taka thlen dona chu a thei reng ani ti kha kan soidua chuanin meat demand sa demand hi chu om renga unending demand kan tiang do khan chu wang chuanin zon na ta na tla kani meat marketing hi apoi mo ma enge mizo te tan hianin thil ti chi tak kan ti thei om kan ti thei ngal mai ani boka chu wang chuanin kan soi bele samni processing kan dia kan thiat la a repi kan thiat la ri ne da that ri thei tu pong nam se abak po khalo tam do ni thiat kha po kha nikina soina hun khalom to rangai la thera chon puming hemi tuna khanin sarkar po khanin malak angai ni ti te po ka han soita thok ta tum din huna hian
về ran vụ tuổi người mà rất thì cần này về ta mà sẽ har sẵn na anh này chuyên chú Apple chơi tới rồi liền lấy hook gì là tên vục tế bộ PRRS kan ti tế bộ rồi liền cái chuyện state DC Trewin bọn mình lạc lâu tu rồi thì khán nên ắt xuống cái mình cái chuyện này đại thấy lâu chuyên hook gì à cái tiếng bora hiện ashri chung sang anh em mà tu na kan này sang ngô po hi nghe nhàng hay ai à tầm đều zo cái thar tu hiện anh tiếng á mà lạc nghe ngay ang na kia là nghe nhàng alien tham mà lạc nó rồi lâu đã thật tay là tu na sa hi soi mà sao này là nè hey ran vula hian ti tai la thil pathum oma management oma tin chu ba ka chuan fee te hi lom khatin kan lat lok thenga kha ba ka chuan a health lampang an trisel na lampang ka a local le thenga tun din mona lockdown te kan han te kan din mona thil kan han riat chian chiang pakhata chu hemi sa kan mammo kan in pek dan hemi achei na hi timela mo eta avul tu te tranga a local chowa eta atal tu ten oma chuta consumer a ro e tu te na akal kong le tin avul tu te pon eta ano te nan la ka chumi an vul chona turata na thilan mamo chi sang sang e feed an mamo acho an mamo te khatiang akal kong chi sang sang akha tun lockdown at tang hian alo chiang le zol ta em department mi ta tang chuan khami kha tun ma chuan a mu lei thei lo wa ka tiang kha chan chu thila kal mup renga dan lo de ko kha eng ma kha azu khriat tak tak thei lo tu na chuan kha kan thre chiang thei ta viwa abik takin khilai bong lo lut thin te po hi tun lockdown na wang khan tu ten nge bong hi ron la lut thin ti zong te kan thriat chu pha ta chumi khami chuan chu ta tang chumi hun ta tang chuan la lu ta chu ti za chu ala lu ta ti te kha kan han thre chuak thei ta tin chu ba ka khanga tanga a thil har sat na lo om thei te tin tu na hian hei kan vok vul tu ho te nge po hian an lo advance sang reng khopa heng aizol le a che vela vok vul tu te chu an cho siam te po hi Netherlands company siam de te hi an lo manga then ka chon Mandalay mi ten lo han cha lu ta then ka chon Punjab a khan factory nei ve thowa chung atanga ran cho de chula lu tin chung an ran cho a cho concentrate kan ti mai ta helaya Mizoram kan thar ve ang chi vai mim te le thil dang khan cho pol ve le ta in chonan ma ni khan a cho ten lo in siama khati ang thil de kha alo advance ma tin hei ma han lak don tak tak chuan china khan atira hang ka soi to a mi tlem te in vok pani pakhat mi tam tak thian vok pani pakhat an bula mun sang dar sa te an vul ta chu mi chu en kol kha har sa ta em nat na alo len po in control ngai na om lo hi tu na covid 19 te kan han boi pu ani quarantine te kan sti a tina control dan sang te ka tiang kha kan han soi chowa chu ta chon khatia ran mitlem mi ina mun sanga mun big po om lem lowan vul khatiang en kola ka chon nat na lo then po khan ti ngai na wak he ong lowa abik takin Mizoram a chuan tun ma deuh khan classical swine fever kha kan boi puya classical swine fever kan boi puya chumi nuwa PRRS local le a heng PRRS le classical swine fever ti hi amaro chu tuna hi chon hei veterinary science rim hi ri nai hen lo zawa helai college of veterinary science kan lo neya hemi te hian hemi PRRS virus te classical swine fever virus kan ti te all some te in an lo detect theta a heng ho hi notifiable disease ani awang ero chuan OIE a report ngai lo thlen chuan chumi reporting ero chu heta high security animal disease laboratory mo district laboratory chu ta tanga puan chho chau thei chu ni wang heta diagnose thei mai la puan chho tak tak kha lama khana kal thina heng nat na pan ni bi ka hi chu tuna border te kan han sila movement kan restriction thui tak kan control hi chu endemic kan ni to hrim ta Mizoram hi chu thui tak kan control tuna chuan engani lo theng mai the chu African swine fever kan ti ASF tuna Assam le Arunachal Pradesh le nga Assam pe chuan vaccine khat sanga chuang de an thi to ta ni chu vaccine pom lo ba kha chu lo in ven a the pa to pa lo in ven khan ri maya chu lo ni atu na hian ran vul hi kan in ti huwa mi in ti khan an vul veka ani na ta ka chun ni chin khan heta pujem sa khan ron soi to a khami aran vul valu rim po Mizoram khami avalu te po kharan soi to a khatiang zat ani lai khan khatiang zat ni si kha mi hian eizon nan tak hian tangkai tak hian an mang lu tuk lo ani timayang
kan vul thewa ma se ezon nan tak taka han mang khan om meu lowa chu wain kan malam huna po hian kan ti dan tur nia lang ta chu hemi aizol bik chom tur te hi chu tle ma akal phung po approach po dang de ulek mun dang te kha chu tuna kan ti dan traditional system dewa lakal puizel chi de po kha ani mela achan chu sum don ang deuh tak taka mi in alak lo chuan kan food security kha a in nga na kha a ho viau thei tat mai ani a pe lo huna a vul anga pe lo huna vul le lo mai nga chu wang chuan mi in ran a vul don chuan hlok pui tak tak tham tur dewa a vul dan kong kha ngai tu anga chu po chu vul lam hun bik deuh helai khang a input services zong zong feed te tina veterinary service te khating ang zong zong khap hun khata electric te po neng tui te po neng kong te po khang zong zong in trom thei tura ruam man kan siam thiam chu ngai om mangi department chuan kan han ti deu ni alo ome ni khata khan soibel tur tam tak ong chu ti lai chuan kan soibel du chu ni department hi mizo hi sarkar ina ti lo chuan han ti tum tat lo che tum tat lo hi kan tam farmer te po leo nei tu te po aran vol tu te po kan ya tran puina mem ti lampang te hi kan ngai tu ama sakhi ni thri na chu ti lai chuan sarkar hi chu nge nia at pui bom tu ten ni an ni chawa tin veti lampang department te po nat na le khatiang chung changa te kha chuan an che thaviawa maro chu dr james kan soibel tir la soibel la kan du chu hemi avul kha a hlok na lampang tu na pu minga soyang che khan a hlok na lampang hoya kan hoi do rek chu angai to ni he na hriata chu tiang ti tur chuanin enge nia a hlok ve angem ti lai por kha ran vul hi a risky ngem ti kha expert kan ni lo kha chu ti tho na amaro chu in tin nge kha kan han soi theyang ama sain kan comment du chu dr vante soi kha sa hi ma mo chin to kom lo ti kha adi khop me mi zo pa thin lunga hianin i sur bura thon thu po kan chau kha a fel thei lo reng renga i sa bule sa kha o mangai ni chu mizo paril ruai hianin bu chawa kanin todel hi tin todel na ni reng lo sa hi ale lamani a chu man la ya i khuang choi tur po khan sa chu ti tak tok chu ti chin an nei ngai ti te khani ta chu wang chon mizo hi sa in ham kan ni a sa hi kan la lut na sa em ni sang ni som pahni record thi kan ron la chuaka ta hianin tuna hi chon na sa takin apung tong ti kha han thlir tu tenin lo hriat the karinga hi ta chuanin sang ni som pahni adai to po khan bong sa ramdanga tanga kan lak lu sarkar record chawani mam koina record trade and commerce ne na an record chawani a sarkar record te chu bong sa te chuanin check gate an paltang lo kha chon hun than thana ania hi aza ve po a huam kher lo wanga ta hianin sang ni som pahni ringo tan bong sa bong hi nuai zali somni pasari zet mai man hu kan la lut ani chu atam je chu ngai to taila hi tin ador le chon kel po hi noi za somruk pani vel ani ta vok hi noi somruk pali tin i ar hi ngari kan thar chu ve thei kan tina chu thenom atangin ram thenom state le i ram atangin kan la lut viau ti por heta noi za somruk pani zet mai man kan la lut ani chu tin chuan ti lai hianin ar tui bi ka hi a product ka hi noi zakwale samret paruk velani hemil alak lunan chu kum khata Mizoram ina kan ramdanga tanga mundanga tanga kan choklu hi kan sale aka innoya tanga kan lak lu hi sang hi som pania sarkar ko ta chu po hianin noi sang khazaria chung manatlingani chu Mizoram poisa kha kan ti ve theya khanin aluang lem ti na kha anita hi keima chu dana pe chon sarkar ko thiani hi 20% borvel po cover lo mai theini achan chu akal na kong hi tam e maya ran te pe chu i kho chak tlang dunga barmaram ri chuna lu thei ve kani maya ta chuanin noi sang ruk don mai hi kum khathan ran chok lu nan kan mangani ta hian kan ti ve thei oma bong te chu thu nakina kan la soyenga ar te vok te chu kan ram chunga ti thei ani chianga ta chuanin heti khopa local demand kan ram chunga demand asang ani chuanin a hlok na niangi zona che khan lu taila pakhat na chon market a boina omlo ni ran vula ra reng hianin market a boina omlo asal na kan boilo ra ne lo nei tu te hian kan du ber chu kan thlai thar le kan thil chin te hi kan vul ma hian a market a chiang em ti hi chiangila chu ba ka assurance tha omlo ni chu wang chuanin ran vula hianin
market boina om don lo chu vok te phe hi chu kanin chan lo ala ni me kani mishing kan la pung zelanga hi demand pung zel don market pung zel don ani chu ti la chun lai pung hing te ron soyang khanin kan ramaran vul da na hi chi ni chi khat deuh chu ala nia te tham deuh lekin pani lek lek te pani pathuma vul he ni ta ke mani zir chiana kha han ko le taila sang ni som pasaria hi economics and statistics department project ka khanin kan rama vok vul tu zong zong za somruk pariat 68% khanin vok pathum aitlem an vulani chu kan vul kha atlem ani chu tiang chein ar po hi avul tu zinga za somruk pani 62% hian somnga aitlem an vulani hi small scale tak tak alania hei chu thingtlanga chuanin atul a thatna china oma chan chu lowa fete hi kan ezona pui ber pi lama kan sumnar ania tin kan lo tanga kan thar chuai hianin kan ron vul kan thal tang hianin sum kan la sum fai chu kan la lut nem mai theni chu thingtlanga chon kan phak tok le kan thiam dan em ani ta kumina po hianin entinan hei ku hun har sa nia bu thar tam turin thlai ching tam turin kan in ti lai che hianin kan mu mai market boi mi lo tur chiang sa tila ka soingamin ka ria vok sa ti te hi chu ta chuanin market boi lo tur chiang sa vok vul tu te hen in fui thar taila ti kha hi apakhatna point khatna ni point ni na kha chuanin intodelh na tak tak tur hi chuanin apik takin khopui hi chu scale lian tuka demand hi sange mema a regular bokani chu wang chuanin i pani khatlek vul ni lawa alian thama vul hi chungai ni alian thama vula farm ne ya i veti thiamte doctor thiamte ruai thei khopte thia tiang te kha thatak tak an lo chu khanin he ta thingtlanga ate nawa atlem zo ka lo vul tu te ta han tangkai na om tho tho ni an mani effect kha om tho tho ni an so tangkai zelani chu thil kal dan an ya chu alian tham zo atan hian in ran vul hi khopui chom tur hi chon angai ni chu thingtlang hen thei to pin thar nge ran thar chuak nge neng dek chuak tam thei turin thei to pin choila khopui a hian kan million te hi sumle paya po har salo benglon po har sana nei lawang chi te hian ran vul hi an pen chu angai ka ria abi takin artui te hi intodelh harin ka themi alawa tun naya pukpui anin ka ria sarkarin lungla HPC malakna i artui project an nia heng te hi amunom ka tia a lotlin ngei ka ringa he tiang chi te hi loading cho local lo chok chu se hi alian thamati hi chu ate nawa vul te pon an tangkai pui thonga tin supply rin tlak kan nei pha na tur ania mar chu thil pakhata oma alian thamati tur te ta na har sana lian de oma a cho hi ni ta ni abik takin ara hi na ni ta artui thar cho wak mai hi atha ema kan ramin todelh na turani amar chu aman hi tlom theitlat lawani Mizoram hen Mizoram artui thar chu hi achan chu amana tlom thei lo rual che environment rain tlom zokin artui kan lalu thei ri si ni atlom theilo na chani chu acho to mai ni ke mani chu ta chuanin 44% an sum de chu zong atanga zazela somli pali azave don kha arvul tu te hian achomana an senang aitlat mai ni chu a half don an sum se an ran thalna tang an sum mu zong zave don kha a half vel don kha achomana an senang aitlat mai chu artu kan in todelh na tur le arsa kan in todelh na tur chon sarkar chen na tur ne ka mu chu acho a hian ing tin nge nya a fi thi Mizoram a polo nei tu ten vai mim ten thar chung lo mi khalai khan ing tin nge rom hana kan siamang ti kha a kong ania chu tiang rual che chuanin vok hi om vele ta vok hi chu a scale hi te ta wang hianin chonoi ei tok vel te lania maro chu a vul tak tak commercial de ole katle ma chonoi na chom phak lo ho hi chuanin a chomana hen an seng tam tho mai 20% chuang hi kan seng anin ti tho mai an ral chuana tangin mo anote man nen a in sakna man nen han chut khanin ala hlok zo tok lo ni chu sarkar hian in chet na tura anei na point khata ka mu chu acho ran cho hi ania chu chuanin lo nei tu te tan an thlai tar hral na konga hong ran cho siam na chu ti rol che chuanin kan veti sector kha kan sa production kha akang thei don ani ka kan soi bel tu ni poi mo khop mai lai chu
soi bel du kan ni no ring keringa ta khanin doctor Ming ale doctor Vani pokan som du chu pujim sakan ti thai kan nei ve thrang thrang te kharon soya abba ka khan atla alo nei tu te lampang le aran vu tu te lampang tang khan nge kan ti thei hau te te akan ngai te po khan ita ser in todel tura kan ti thei ti zong khanin soi zau deu khanan soi te doctor Ming akan som masange ka pujim sakan aron soya adi kop maya hei feed bi ka hian kan in todel lo na sa a tun lockdown chung lockdown 1 2 3 chung vel kha chu eng moni kan han la khom ve a chunga chuan hei ar cho ringot thi broiler cho ringot hi metric ton sang khat zanga somni panga vela hi hemi engani kar khat chunga kan mamo ane chung chu pon lama tanga lo lu che kan ni ho wiring te tangin mo state pon na tangin metric ton sang khat zanga somni panga vel hi chu ba ka chuan vok cho po hi kan mamo zong zonga za somnga vel hi chu commercial feed an mang ve to ta za somnga vel commercial feed manga ani adang ho ka chu kan soi ang khan chonoi tele thil thang thrang mang khan teng khan kan choma za somnga vel hi chu commercial feed an mang ta chung chu khatiang kar khat chunga kan mamo hi ani na ta chon metric ton sang khat zaruk somko pasari ti vel ani chung chu commercial feed hi chu Mizoram department in feed plan tero te ne ya chu bak chu pon lama tanga lo lut vek bok kha ania adot le chuan bong cho hi chu eng tin tin moni ke ni hian kan la kho ma ingredients rang hui vai kan ti te oil cake kan ti te tin tin moni kan han ti khom be a chung ni lo chu enge za som ni panga ve li chuan commercial feed book kan manga chung chu kan department feed plan atang hian kan an demand te chu kan phu titi dewani mai ma se pon na tang poneng mo za ta lo lu thoba chu wangin thalai te hian tun a kan thalai te hian feed plan siam te hi anril ruwa sela mo hi apoi mo in ka hria a tin feed plan a oma alu na tur khal na tur chiang sa hela ya sa ni chuan kan farmer te pon emi agriculture farmer te pon feed ami tur khachuan ching nal ma yang ching ro in ti po ngai waklo a chan chu akal na tur alo sa khachuan ingkhan an ching mai don ania voksa te hi ania makpati em chu aizol ringotina cholkar khata voksa kan mamo hi metric ton somsari pali tanga somriat somko bor velania chumiom zia chu cholkar tin hian aizol chung chom turingo thiam vok zasari tanga zakwa voksang khat borvel hi tuna hian kan mamoni chuan kumtin hian hemi hi chu 20-30% vel chuan a pung chho zel don ti hi chiang sa chumi aizol ringot chom tur po chuan titaila voksang khat kum khat kar tina voksang khat borvel ti chuak tur hian kan han ngai tu na pa han ngai tu thuak lo lang ta chu vok pui ringot po kha aizol borvel han zariat zakwa borvel ngai hrim mai ni chung vokpui zakwa vokpui zariat zakwa sang khat borvel chon tuna kan aizol kan demand vok bi ka hi chon achom the ni chung chu engtin nge kan ti ang ti te kan ngai tu atun lai chu kan ngai tu na kan seng na sa khop maya tuna hian chung ama khang kan lo ngai tu lu tuk lo chu Dr. Vante oma kami a processing lampang te a forward ding ke jaka alo boy puya kan lom khopa department po hi chumi piala ma chon star farm ti hi anom boka sakor tu chona kwan chung chuan voksa po akat rang aron kata amisa te tel lo khan akata zir khan aman te poron ti danglama ka kha demand sang e me mani ma se ani star farm kha ain ha na chu raw material kha Rajasthan atangin ani tuna lockdown ani chuan kha kal theilo ngatinge Rajasthan atanga local kan ti chuan khutan vul man le kal konga non phur na man zong transportation cost nen heta mi vok alei ai khan alalei tom thia chu wang chuan hetiang hen ti tak tak kan ti don ani chuan kan ran vul te kan thil ti re reng kha competitive deuh kha ngai ta ni state dang kan compete ti kha ngai ta chu wain acho hi china pujem sang soyang khan acho hi hemi ran vu na na kan han man zong
70 to 80%. Mizoram te pechon 90% don hi achowa kal the ne a management course a hian mo ani ka chon khal chona lam pang kha so ya khai ta hian tran kan lak tak tak kha nga ya thalai rol te hian hi sum do na ta kan ni ti hi ria sela chon tu na hian hei feed dealer hi enga mo sa ta ma izola po hian chung ho jong jong chuan izon nan hian an mang vek ta ni rin ai hian feed animal feed commercial feed hi kan lo mang na sa chung chu kan thalai rol ho hian an ti thei tu ra ni asiam chualam pang po kha cho asiam chualam pang po khan ti thei tu ra ni environment state dang kha kan compete thei lo bi kan siam chok zotlen te chu nom fe to an tam tham lo em ti thaman am lo wanga chan chu private feed plan om poi ka che lo department ina kan nei ba ka hi chu so mi aizol chimpei women poultry ti son an name o ka hello feed plan ti lo chan zo fish fetian zol nu ma kwan hemi an sanga cho siam na tur hian nei ve tun lockdown lai po khan vok cho tal min no siam pui veru kan dei don lo te kan te mo an ni po chu vok cho te kan siam tir ve nge a chu vain a feed a hian poimo a poimo a tin a feed a he man tom thei dan tur chuan Mizoram a kan thil nei ang chi kha feed ta na kan man tangkai poimo abik takin he thil harsa lo tak pang balte bal pa ngai kan ti te kol bar kha kan ti te anna le kung le na jong jong nen po vok cho bi ka pe chona man thei vek ta khatiang ang te kha kan dap chu poimo khop mai ain kai noi tawak me avok sain to del tur khan avok vul trewila ni milom ti kha alo ningot lo tero a cho ti thleng khan lo ni tak chun doctor fan te kan so manga khami ba ka khan a fit kan soi to ba fit bo hoi du le soi thei thonga processing lam phang ani marketing lam phang thleng po khan enge kan tran lak na lai tur te khan soi kha kan soi belanga doctor ming te soi enga khanin asa anga enge processing angzong po hian kan nakal lo em ani mizo te chu tan inrin ni a te sa kan le khol cheu ta kar khadai tur te kan le fridge kan da to pa enge khata khan ti thei enge kan nga em ani tu na sarep te po atam to em ma nge aizo khonai do atang phei jan tu na lockdown chung hian vok sarep ti te aizo lan ron lalu ta te khan kan eina se em ani chuan vok sarep ringot te po hi processing chi khata nia heng te po hi market thalu tukania nitina ka soyang bok khanin unending demand ani na kha achiang le thina ni chuanin tuna te po aizol khonai chain sarep te no luta tuna sa kan rep dan te po hi traditional meya ur top khani ta ni o chuan tuna hianin large scale enge alian tak tak tur chuan enge achang kang zo ka scientific a rep dan mo kha tyang te kha omle ta ni chung te churi ru te chuan malang na tur tha tak ania chuwang chuan processing a te po hian kalna tur nge ti thei tur hi atam lu tu kani chuan a feed anga teng te po khanin puming te na soyang khanin Mizoram kan thlai thar chu ang teng te po hi processing in har samya alawani chu thalai tam takte tuna nge na zong mek te le khang ho khanin zon na tingani ti kha kan sha ta poi mo ma market chiang sa ania sha na tur om sa ania churan vul ang teng te po sarep kan ti thleng te pon tuna processing te kan han ti ta sausage te kan han siama heng teng te po hi ramdanga atanga kan lak lu ai khan alo fresh ti mela kan siam ni ala la dora thlena wang han lak lu nen kha chuan ai fresh le nge ta ni kha khanin khang te kha thalai te na zon theina tur processing kan ti ve thei athar thabok sia nge heta market omreng thakata nuai som chong nuai zadon kan eng lo na ramdanga kan pek ai chuan mizo ina khata kan poisa kan in sema hetlaya alwan khanin kan ram economy kha alo puina sadon mani chuwang chuanin enge a processing ate le a processing angzong pon feed ran cho te asang nge po arep kan tiang te le chu tuna puming te na soyang akat chi sang entiran abob among tam ti ringot ang te tan tuna
enge anak ru lai ang chi te khang teng te kha henga zir han aman hi loin ang lo vek me prime cuts kan ti ang te khatyang kha na omta ke mani zir na chuan khang khatyang te te le thea om le phe kha chuan in a e tu tan alo consume tu tan po ol sam ania market om sa vek ania minan du sa vek ania chu wang chuan in enge thalai te po ka thalai pui te po kan ti tiang ka som du ka challenge du boka chu ka ron sei be ni chu alo me die ain to kan thu pui ber kha sign to del ti kha ani boka amara chu kong hi a thui don ni khan allanga har san tam tak ti po kha on theina reta pu james sa khami baga khan enge ne bel tur lo mem in to del turama idu lai poina hami han bel sakla har san na bok kha han choi kan duwa ni ke mai na kan lo mudan a hianin sina ka soyang kanin raw material kanita ran vulna a than tak tak theina tur chuanin ran chaw tur kha kan du tok kan monga ya tuna chuanin kha pumhing te ron soyang khanin quintal sang chuang fet mai kha thlatin mai khanin ramdang ateng kan la luta bok chaw le ar chaw kan ti thei ve om tlat mai ni kan rama mitam berte thingtlanga lo nei le thlai chingin kan oma khami kha an thlai china te kharan chaw ni tho ni tinan vai mim te chu chapui ber ni ta hianin kan sum dong lian te tak tak sum le paya har san nei lo tur te amo investment tingam tak tak ko te hianin ran cho factory ran cho hernak mun pui te po hi din sela voina hianin ron zuang chuak sela ran cho siam chuana mun pui hi ta hianin ran cho siam chuana hi ran cho siam na coal plant kan nei tu na feed plant kan nei ho te po hi a feed plant din ngo thia tok lawa business plan fel tak ngaya ta chuanin hei tu na chuanin mi chuan market chiang hi lo nei tu te chong kan du ta ralna tur chiang chu wang chuanin business model thar te nei tail antinan contract farming te khoilai area mi mo kho som te kha hi tu sum dong pakhatina moran cho siam na khol din tur khanin helai khuwa hian vai mim chuti za lo ching ve kula cheng chuti za tin chu kg khatin karon lei ve kang ti te contract farming type te hi lo piang chuak sela chuanin kanram chunga khanin ran cho siam chona ta na raw material tha kan nenga tin ran cho kan thar chuak tamanga mi pui ten chu a thar chuak tu ten an hmang tang kainga a siam chona hmuna e zona tam tak pianga a hral le a service na tin I ran vul tu ten an chaw tang kainga kan ran te kha omjenein kan thar chuak sa kha omjenein kan thar chuak thei don ani chu pakhat na ni ta sela sum don na thar angai ni business model thar ran chaw chung chang an kan ma moin ka sia tina panhina chon technology transfer hi kangai paimo mizo tong chuanin laboratory thiam na kan jir chua akha scientist te thiam na kha aching tu te amang tak tuk tu te farmer sen an man ve ngai ni lekha bu ma yom tu ne lo nei tu farmer sen an man ve ngai ni chumi tu tan chuanin hi sarkar point le department po hian ke choi midang kania ka du ka soi maya ai ka thian te ang hi chu kani lawanga I entinan technology transfer a chon pakhana chuanin ran chi hi ran no te hin tani vok no te hi to em mani tu na hen khotina na to wa cheng sang a chung te ania vok no te hi tlom zo ka lo nei tu tin an ban pha ka an thar chu theina tur a om theina tur hi mala ka ngai ka sia he hi apoi mo khop me tin ar no te po chu ti che chu ni ta hi technology ani tin ran resell na chung chang a po hianin mi reng hianin tu po hianin ri sauma thil chiang lo om bokani ri se chu aching tu hian kan thede umaya chu mi ka ti chon hei ri sauma tia mar chu thil chiang lo omani chu kum tina PRRS saron leng don nge don lo ti lo nei tu te na an chiang lo ringo ta hi hei poi ri sa sang lo tu ka ari si kan miti kan ti ni mangai kan mitigate ngai ni chu I lo nei tu te har sat na sut kian na tur farmers te ti taila tin adang le chonin farmers te po hianin technology om thawa thiam na oma kan ran atanga lo chuak bong ek te ke mani tan thawa kan economy kan e zon na ti thatura man tang kai dan hi a technology kan thiam anga ya chu ko point pani na chu an yatin apathumna akan soibel tu chu bong sa isu hinita bong sa hi awang em mai tu na henin a om chun po atawani chu
abul chu bong sa hi kanin ngana chu Myanmar ani a Myanmar atangin bong kan la luta tuna chuan kan hun thona wangin bong kan la lut thei talowa chu bong supply lo chatani kan ram chunga a hian vul tu chun omna me umaya kan duang tok kan mulo ani chu wang chuanin bong chungchang hai chun policy thar kan nei ngai ni mitam takin bong vul vak chuan rama heka ecologically pon fel fai love a thatok love tin ngai dhanan neya adik na china oma engtin nge kan bong supply hi mi puin kan mo reng thosia engtin nge kan kalpuyang bong vul dan hlok le dai rei thei si te kan mu chu thei dan tu ro mem ti te hi kan mi thiam te poina ngai to na an se na tul ko pin ka ria alo ma me sang ai nom hle mai kan hun te alo zo don nai to maya Dr. Van Te le Dr. Ming te kan so manga an ngai mo zong te le ran vol tu te pu ming te po veti kan the joint director ania soidu tam tak po nei ka ringa Dr. Ming kan so ma sanga chung zo Dr. Van Te kan sam dan ya ne kha pu jem sakan bong sa chung chang kha an soya hi kan ril ruwa ke ni po mi a nge ne kam ria wa thil hian chan chu pon lama trak vek mai te lak lu hi amaro chu heta hian kan ti tur ma saber nia lang chu Animal Control Act kha i Mizoram pum puya ni lovin khatiang bong kan vul theina tur hmuna tal kha chuan kha act kha kan i man lo angai ta chan chu tun ma chuan mizo te hi ran vul thin kan ne ran ngai na em kan ni thin ani ran kan vul lai chuan min chung hun lai chuan min huan ten na nei lutuk lova ani nga na kharan alo nia e huan zo khan hung vek thina mo ma se enga mo hun lai tang khan garden colony anti vel mo tang vel khan akal thei lo jok min hung tira kal thei jok hi hungila fel mai lom ti kha piang chu kha te chuan Animal Control Act te hi lo chuak ta khan ne e amaro chu tu na chuan kha khan i khami alo chu nu ka chuan animal population te khat niam tharoi roi ta ni e chu wang chuan hei bong vul te po hi tu na chuan ti thama loi khen om ta lo ta hi poi khop maya chu wang hi lai hi chu ngai tu that e policy tharate siamati thatanga ya chumi thak na tur chuan tu na hen sial hi e alo kan han e ti tran chole mek ta ni sial te pon hun an du zaw em ma amaro chu sial hi bong thak na tur tam khan enga mo za ti chu tiang hian local chho theyanga e sial te po e mi hring bula vul rang thin tu ma kan pi le pu te pon nai te an vul thin dian de wate u nau thon thu te pei chuan ner sia te kha na in noya asial da na ani ti te kan soi thina ka tiang khop si kha eng molai tang kha chuan ram noi mi emo kan ti ta ram noi la de wa kha te omang le ram sa ang mai angai te khalon ta ni tuna hian ten kan han an thar thole ta sial hi athang chak e bema athang duwa asa te hi bong sa hian nip thajok de nia achan chu sial sa rum man ti thin te hi kum som panga som paruk ti vel an du to lo an tal thina tun ma khan khang sa te chu rum em ma tuna chuan tunan sial sa tui lai ber chu chang ni nei rual vel kan han ti kum ni kum thum bor vel lai te sa tu em ani yutin an lo thang chaka e an thisena hian growth hormone hi mo ran dang zong zong ai na sang le hala chu kan man thiam ngat phei chuan sial hi ran thang duang tuk mai thang du lu tu kan ya chu tiang chu kan te thenga chumi pian lama chuan bong sa hrim ai chuan ai ri sel jok bong hi har sa ri ani pon kel te hi bul kan tan ngaya kel te thei chu ram an lo du zaw lo wa tin thalai ril rem zong tak pon yang kel vul te hi mo hemi kan sam mo hrim bong sa e enge ni king ram dang atanga lo lut ringo ta in hat lo wa kanin todel e natur ngai tu naril ru puwa thalai lampang po hian e entrepreneurship zong ten entrepreneur tha kha henga te po hen angai ta bek mai ni asa dimana kha chu omar khal na po om sa beka chu wan helai te ti dan thajok duan chu poimo in country chulai chu kan bel alo me Dr. Van Te du soi turin vin ta kan thu pu yang da han sa in to de kha kan thu pu yan yang nge khanin i sa kan in to de hi apoi mo em a i Dr. James ate pu ming te na i an sei to ang khanin i sa akan in to de hianin ram economy thlengin a ngonga tin chu mai nilovin i enge ti thei kan nga em a
sa in to del na tur hianin a har sana kan soi zong te po har sana tam tak chu amang amaro chu ati theya i tumpot chuan kong oma i chu bang chan har sana lam ringot kan en chuan engtika ama kan in to del don lawa heta a market demand kan share sa te kan enge i shal na tur om sa ni i atira na tur om sa ni ti kan share na te khanin keima ni hi min chau chuak se i kan he i COVID-19 na wang hianin i mizo te hi sa kan in to delangai ni ti hian i har chuak tharela i enge kan eizon na te po hetiang zong hianin i bultan chaleila ti kha kan soi bel du bokani Dr. James sa top khar turin kan so mangi top nan point thum kan soi du chu pakhat na chonin kumina hian ni i thalai te thingtlang lo nei mi te kan thalai te hian ran vul hi sum do na anga in i bei fa kang u ti kha ani a chu ran vul hi i sum do na tak dor te angin kum top a lok na kan tel do na ni ti angin ngai taila tin sarkar po hian flagship program kan neya kan flagship program atang hianin prioritize a thakopin ka ria ran chi e thai e ran no te a fit te chungchang hi priority kan pek a thain ka ria tina tomna chuanin I kan thalai le khathiam tak ten ran vuldan pile putang kan in chom mai ni lo a thazok le risel jok changkang jok mu chuakila tuna hen mu chu tumila rana in todel tuma kan bei tak ani chuanin avai chon kan theilo mai theya amar chu kan ti tak hi chuanin I kan ti kan thleng sang ve wang chu ka bei seitlat ani alo me vena hun tak mai mi han siam saka kan loma in todel tur ka zonin avul tru rigot khalo ni lo ti thapo kan ria chu pha a cho zong te kan lo in todel lowa tin a hral chona lam phang thleng po khan an soita khan alung ngai thlak lowa avul lam phang han ke pen ngam kan ma mo ta ni na hret ani vena hun tak mai min siam saka kan lo me khati zong khatun thuma kan hun man ho thei chu ni